Mr. President, how do you portray the situation in Yugoslavia today? Kriza je na vrhuncu. Krajnji je čas da pokušamo iz nje izaći demokratskim putem, dogovorom. Hrvatska će učiniti svoje, međutim, kao što se vidjelo i juče, prave se scenariji pritisaka koji zapravo žele spriječiti demokratski dogovor i nametnuti nešto silom. I'm sorry if I am objective American journalist and we haven't understood exactly the meaning that you said that people had been demonstrating. We have in New York or in Washington now people demonstrating in front of the White House. They disturb president even to sleep. They have trams. So to demonstrate, you can forbid people to demonstrate if they want to. Ja sam suglasan da se ne može ljudima zabraniti da demonstriraju ili manifestiraju ili demonstriraju onda kad im to spontano dođe. Međutim, ovo je organizirano po jednom scenariju da se izvrši pritisak vojnim putem, demonstracijama, da se traži ne samo uhićenje, nego li ubojstvo hrvatskog vodstva i to pod monstruoznim optužbama da je demokratsko vodstvo izabrano na slobodnim izborima, da je fašističko, da je ustašoidno i tako dalje. To ima jednu sasvim određenu tendenciju da se silom obori novo izabrana demokratska vlast u Hrvatskoj i da se nametne restauracija ne samo socijalizma, nego li komunizma sa obnovljenom komunističkom partijom u okviru i oko vojske.